ka Voice of the People Party VPP ka parti ka balam khamat aga jing dawa lani penkhi wan review ya ka state reservation policy lamba ka jelang nege jing khi ka pelong har ka snem ka bradab manta ka si ka santarik orisa arja arsau ka liban ai ka jing tho ni ai jing mot shaka expert committee ka bla thong da ka sarkar ka bedei ba ka jing panbhana ni ban review ya ka state reservation policy haga ni ka sila ni mikmat da Dr. Baskar Marbo belong u nong aktin jo ka sang rengkat ke John Langru Dr. RP Srani Yudhot jangka media cell. Saya kai ke bah, nak kalian juga parti VPP ka suggest ya, KPD bukan reservation policy. Ini nak kalian juga Voice of the People Party ini iban yang tadi, ka reservation policy, KPD iban review, kita iban review berkumpulan population. Sebab inilah keren ni kalau KPD reservation policy of 1971. Ka kandon kadi bandon atau cultural reservation policy namar ba kahit ko por tribal jongi na ini kimpat don service jong sarkar katung population jadi dikata hai di awal haka cultural reservation policy in terms of their population and then kita pet pada katung ka quantum jong ka reservation ini ka percentage jong reservation ini bukan reflect ka ba kan ni ka reservation di ka kred mal kan ni ka kred in terms of the population ka ba ha ka quantum or reservation pada ini yang tu ba it can be like population di ba perlu tu ba ka tribal population ba SC population yang ini ya ka kamna banyak ka 85% itu tidak apa panggil habnya logically banyak habnya scientifically tegabur apa kau in terms of population kita even shape ya ka scientific basis of population kita ni ka census jadi yang yang ba kali ka don ki ba ong kan ba ya ka reservation policy of the base la ka population dia ko kan ai ka juba itu kan nila ai ka juba untuk ko how is recognize pa Sanpo, cik recognize pa Sanpo, kalau reservation policy, ya di SC bagi ST, ha India juga kalau ya di SC kalau 12.5, banyak R point sun, bagi di ST kalau sun percent. Di itu yang tu kopor di claim dah sim han naga population ke exactly. Namar kadang-kadang revision dia akan list jong di ST untuk report. Dia berkat list jong di SC. Dia antara ni ketika census tu sama lain sebab way pada ya ketika reservation policy jong ke central government ki lebih senok naik ke population. Ke population jong kisah practice for ke 6.8% jong ke population jong India baru koi di round of no shaka 7.5 kapa ya kene ka pop ya kene ka reservation chung SC kira no la ka 12.5 shaka 15% ka pun ka population ka di hangi dia clearly ba ka reservation policy ya ki SC berarti ST labo tik ka pun ka population chung kini kiken pun berdrill kini na yang jongi stress ya ka ba ni dei ban I bet ya ketika reservation policy katung ka scientific basis, boleh bensuya antar, boleh bensuya simna air, boleh kini bendon ka basis. Jadi orang ba kini kecing orang ba kawai caipen dia berkam sadin mani kawai pa. Kini kan orang ini hadu kita kampat dan hiru kita ka comparative study. Hakas jela ka jungi orang manu berkam sadin. Kajing sadin hangi ki kya ka region ka Garo Hills ki ongwa kham sadin ha Garo Hills sampai besar tang ki Garo ha Khasi Hills sampai besar tang ki Khasi kemau ta ka hentai ya kan ni jing sadin ya sai kan ni la sai klan gu ba ka Jainte Hills ka dei ka district ka sadin tam na ki district ha ka jilla ki jongi ding ni ne mundu ya kan tadangi ongwa ni ya basic reservation jongi nak katakan level 4 Perketahui bahawa ini hadu kita 4 ron kata ke comparative study man ong bau khasi
ugaru dari kimi pat jai pendi ki sadin kumlu ki advance kumlu di ketika argument menang ba bu ya conservation policy on the basis of backwardness kanom laban mo hani ke jela ke but he go we ko ni lada dok ko tak study ka ba establish ya ka taka level of backwardness jong ki kinhun da kinri bo phe kata kan wanra ya ka sub classification ha jo reservation policy ende ha ka jela ka jongi kala adon lapa ka sub classification hang me ge bi khasi jaintia ba kuwe di khasi jaintia one category garu ba kuwe pat ki jait bende bi ST OBC hang to di kala adon lapa ka sub qualification di tapi wanra ma kra ku ta ka study ku ban establish ene ban pinti kana ya kata ka jing ong ba ka don kata jing sadin jong ka wege jait bende banyak ka we pat kam wanra AUM namar haini ko mola oni pi la le ba ya ka sub classification hak all India level laki wanra ko ta ka study pala da ki establish ya kata jing sisa ila ban wanra ya ka sub classification but kan don implications at the national level hende ha ka jela ka juni la lagi le makram ta ka study kanong pi kalau ba klasi bo ne ba amba ubakam usadin umyo ya ka job observation ka ba khampala ban ya ka ai ka ba ban yo ka population ka jogo ko ba na nuksa ya ki ST nyemla ban dan bagi kham sadin ban ya ki OBC hari India nyemla ban dan ya Henry UST ha India umla ban yo ya ka reservation palat ban ya ai ka ba udon beri Hinla bahang ni ke OBC wala ki khamki wad yang ki ST inde ki OBC ki yo hadu aku yo percent ke reservation nama kali bagi khamu ni ki tribal ki Shell tribe ni yo hitang 7.5% kita tak kenal ban ni ke argument le ni kita jikren tingkat tu ni ban apa ya ke population ni ban base na ka level of backwardness kata kam tendong ring UM hari ka ajalah ke sini pakai ke bagi kwa ban nila keren ang tu mintan tu proba ya ketika reservation ban men crop lang ibu SC but the other STs itu di ban ya ada ting hapun pressure ya ka government bahkan put pressure ya ka expert committee bahkan di benda ya kami suka kroy ka ya kata hi dia ba ka expert committee kan train ya ka kami suka but ya apa